Siwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo bila kukawia tunakwenda kuingia katika somo letu. Tutakwenda kuangalia katika Biblia. Tutasoma katika Mwanzo Genèse 6:9. Tutasoma katika Genèse chapitre 6 verset 9. Biblia inasema nini hapa? Tukianzia kwenye versi ya 7 ili tuelewe vizuri. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu aliyekuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yefeti. Kwenye mimi nataka kusia hapa ambalo ni somo letu la sahi, tutaangalia kwa Kifaransa. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Tunazungumzia leo juu ya integrite. Unajua katika maisha ya Ukristo, maisha ya kutembea na Mungu, Mungu anatarajia kwetu kutuona watu ambao ni wakamilifu, watu ambao ndani yao wako karakterize na uaminifu, watu ambao wako na integrite ndani ya maisha yao. Un homme intègre popote kwenye iko ndani ya jamii, societe, ndani ya jamaa, ndani ya kanisa, anamarke histoire yake kwa utafauti na wengine. Biblia inasema ya kwamba ulimwengu ulikuwa umeharibika, umechafuka. Lakini ya kwanza inasema Noa akapata kibali, akapata neema kwa Bwana. Na kwa sababu gani? Biblia inasema alitembea katika haki na uaminifu na alitembea na Mungu. Wakati kizazi chote kimeharibika, watu wote wanaotembea na wao, unajua kukua mwanvironema ya dunia ambayo imeingia na machanganyikio kama siku tunaoziishi, hayakupatia wewe ruhusa ya kutembea na wewe vile unavyotaka. Maana kuna watu ambao walimarke histoire. Ukiangalia hapa kaya Noe, aliishi msosiete ya watu wenye wamechanganyikiwa, wameharibika, lakini yeye alibaki kuwa mwaminifu na mwenye haki mbele za Mungu, na ile ilifanya Mungu apate kutembea na yeye. Na wakati Mungu anamuita Noa, alimuita kwa sababu anajua kama kuna kitu cha kimungu ndani yake. Mungu atakapoangalia ndani yako, anaona ndani yako mna kitu kile, atamarke histoire yako, atakufanya tofauti katika kizazi ambacho uko ndani. Na Bwana ametuita kwa ajili ya kutufautisha. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Mungu akasema na Nuhu, akamwambia aijenge safina. Cha kwanza alikuwa juste et intègre, et il marchait avec Dieu. Et c'est à cause de cela alipasha pia kwa accomplir mission yenye Mungu alimupa. Kuna difficulties zinatuleza kupitia kama wanadamu, lakini tukibaki waaminifu mbele za Mungu, tukibaki wenye haki, kuna mambo mengine hata ni magumu namna gani, Mungu aliyetuita ambaye pia ni mwaminifu,
atatufikisha kwenye malengo yetu na atafungua njia. Bwana apewe sifa sana. Ukiangalia historia ya Nuhu, Mungu aliposema na yeye juu ya safina, Nuhu alikuwa hajajiona. Hakuna mtu alikuwa unao. Wakati mwingine Mungu anapenda kufanya mambo yenye kwa kawaida ya ulimwengu haiwezi wezekana. Wakati ulimwengu inasema ile haviwezekane, ndio yenye Mungu anapenda atukuzea kwa jina lake. Wakati situation ziko compliqué, banafanya maanalize yote na maitide yote, banasema hakuna tena solution, pale ndio Mungu anapenda onekana kama iko Mungu. Meme makaa yote ile, makaa ya maladi, makaa ya finance, makaa yote ile, wakati situation haiwezi kuwa na solution kwa mtu mwingine, tunapasha jitupa mikono ya nani? Ya Mungu. Mungu anamwambia Noe, utajenga safina. Noe hakuwa architect, mais Mungu anamupa plan. Na Biblia inasema alijenga selon le plan yenye alipata kwa Mungu. Parce que jua nini? Alikuwa caractérisé na kitu inaitwa intégrité na justice. Il était juste intègre. Waswahili hii intégrité banaitwa lisema ni nini? Mtu mkamilifu. Mkamilifu ni mtu mwenye unaweza mpatia projet yote ile, anaifanya vile vile ulimwambia. Na ndio maana Mungu alipasha patia Noe ile projet ya safina, parce que ndani yake Mungu aliona Mungu kitu cha integrite. Amen. Leo watu wengi wamepoteza ile roho ya ukamilifu ndani ya makusanyiko yetu. Watu wanaanza kuzoea maisha ya kukosa integrite. Na Mungu alipoangalia ndani ya Noa akaiona, akasema ujenge safina. Akampatia plan mezi na akamwambia itakuwa je. Na akamwambia miti, modele ya miti yenye atatumikisha. Biblia inasema ya kwamba alianza hiyo mpango. Ukiangalia kwa Ibrania, ni kwa imani Nuhu alijenga safina bila kuwa na mawazo, kama vile tunavyosema siku zote. Na wahubiri wengi wametufundisha, na hata nimewafundisha hiyo. Alikuwa yaonaka binye Mungu kwa anamwambia, sasa Mungu anampale kama juu ya mvua, juu ya deluge. Watu wote hawangeelewa ile situation, sauf Noa alielewa. Kwa nini? Na hiyo kazi alishirikisha jamaa yake. Ndio maana wanasema pale chini, angalia uzao wa Nuhu. Manake watu wenye aliintegre, wenye walijiunga tu na Noe mwa ile projet, ilikuwa propre famille yake. Et ce n'est pas pour rien Mungu alimuokoa yeye na famille yake peke yake. Biblia inasema ils ont fait ce boulot au moins 120 ans. Ndio tunasema na itide tunaona miaka 112 uko unafanya kitu moja Kenya, uyajua kitaenda wapi? Unatii tu neno la Mungu. Sikiza nikwambie, wewe ambao umeamua kutii Mungu, usiangalie vitu vile vinafanana, amini ile yenye Mungu alisema, maana Mungu akisema na atafanya venye alisema. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo mengine usiangalie na macho ya nyama, uangalie na macho ya rohoni. Maana ukiangalia na macho ya rohoni utaona zaidi odela ya kwenye watu biko wanaona. Wakati watu wanaona kama unamalizika, umeshindwa, Mungu iko naona vile atabashangaza siku zinakuya, kuna success atakupatia. Maana Noe watu walimzomea, wanasema muzega ni anachanganyikiwa, vitu gani uko nafanya? Ndio alianzaka hii maprojet yake bandugu. Wase projet na kamata 120. Na ile projet uko nayo umwayo wewe peke, hakuna mwenye anakuunga mkono sofe watoto yako. Unaenda mpori, unakata miti, unakuwa unajenga, na uko unajua kama ile kitu uko nafanya haiko juu yako wewe peke. Parce que mvizio ya Noe hakukuwa anajenga safina juu ya familia yake, alikuwa anajenga safina juu ya ukombozi ya taifa ya nani? Ya Mungu yote. Na alikuwa mwaminifu, alikuwa integre et juste. Ndio maana alirespecte mameziri, alirespecte kila kitu. Biblia iko inasema ya kwamba ilipofika nyakati, maana Nuhu alilalamikia watu wa useme wengine, nasema alipreche, na alikuwa tofauti na Jean Baptiste. Parce que Jean alipata mission, alipreche Jean, akaenda hata mu desert, mais watu wakamfuata mu desert. Nuhu alipreche, mais watu hawakusikia message. Aliwavertir watu, mais hawakuwa averti kama kizazi chetu kwa leo. Unajua Biblia inasema vile vile ilikuwa wakati ya Nuhu ndio itakuwa leo. Watu wako averti, mais wanakataa kusikia sauti ya Mungu. Mais haikuampeshe Noe wala kumdekuraje. Ndio maana usikue dekuraje na attitude ya venye uko naona. Maana arme ya Shetani ni découragement. Atafanya tuwe découragé ili tu perdre kitu inaitwa integrite, ukamilifu. Ikipotea ndani yetu, tutakuwa ndani ya maisha ya Ukristo ya kuungaunga sasa. Ikiwa mtu amepoteza ukamilifu, atashindwa kufurahisha aliyemuita. Batu hawakurepondre ku message. Na vile baliingia musafina, Bwana tusaidie sana.
Walipoingia ndani ya safina, Mungu akamwambia achagule kila nyama. Walienda wanaingiza nyama mule kila couple. Usikie nyama zinatii sauti ya Mungu, me wanadamu wanakataa kutii sauti ya nani? Ya Mungu. Nyama zinaenda mpaka kwenye safina iko mebatu wanakataa. Biblia inasema Nuhu alipoingia ndani ya safina, na shukuru maana haiko Nuhu ndio alifunga mlango. Nuhu alitii Mungu mpaka dakika zote. Walipoingia ndani ya safina, mwenye alifunga mlango ni Mungu mwenyewe. Wakati saa yake ilienea akafunga mlango. Wakati mvua ilianza kunyesha, watu walianza lalamika na kuita Nuhu. Ndio wakakomprendre kama haikuwa hadithi, iko realite. Wewe unayenisikiliza, umekataa kutii, umekataa kutubu, umesikia sauti ya Mungu kafaa moyo wako kuwa mgumu. Na kuna wakati utakuwa jikumbuka na inakuwa trop tard. Ndio maana ni wakati sasa ya kuziacha njia zetu mbovu na tutembee pamoja na Mungu. Biblia inasema alitembea na Mungu Nuhu. Unaya kutembea na Mungu ni source ya baraka zote. Kama ukitembea na Mungu, ushindi uko upande wako. Hata kama situation itaonekana kuwa complicated, lakini wanaokupiganisha hawatakuweza, maana uko pamoja na nani? Na Mungu anayeshinda kila vita. Biblia inasema alipoingia Mungu akafunga mlango. Mungu yeye pekee, hapana watu. Na Mungu alifanya vizuri kufunga mlango. Paske Nuhu antake ime. Labuda angirezona nasema hii kazi yapata pa mimi nafanya miaka 12. Hata nifungulia hata nusu baingie. Nifungulia hata shangazi bandugu. Hata shangazi yake angeingia hapa anasema Nuhu mtoto wa kakaangu vitu vinaharibika hapa. Anamwambia sina mamlaka hapa. Mwenye alifunga ni Mungu. Bwana asifiwe. Unaona uaminifu ya Nuhu, ukamilifu yake. Maana Nuhu malgré Mungu alifunga ile mlango, labda angependa atante kuiforcer. Mais angitante kuiforcer, angileta delige ni musafina. Mais anasema jusque là haiko mimi ndio nilifunga. Kuko mwenye alifunga mlango. Biblia inasema mvua ilinyesha panda 40 jours. 40 jours ya mvula haikatiki. Ilikuwa inatoka yulu na inatoka chini. Batu wenye walizania biko wa specialiste mkunaje, mais hawezi nager 40 jours. Bwana tusaidie sana. Panda 40 jours mvula ikapanda mingi, watu wakaangamia na kuteketea. Après 40 jours mvula ikasimama. Mais Biblia inatuonesha uaminifu wa Nuhu. Nuhu hakutoka msafina hata mvula ilinyesha. Alingoya, sasa inaisha samani. Alingoya mpaka mwenye alifungaka yeye peke akifungua. Mwenye alimupa ordre tena amupe ordre ya kutoka. Kuna situation nyingine ataona iko namna gani. Chunga Mungu akupatie mlango. Chunga Mungu aseme na we neno na mambo itabadilika. Akifungua yeye Mungu, nani awezaye kufunga? Na akifunga hakuna awezaye kufungua. Mlango wake akiufungua hautafanya maeffort. Utaona vitu vinaenda sawa vile hauelewe mwenyewe. Nuhu alituma kunguru yende verifie mai inakauka nivo gani. Kunguru kufika kule ikaprofite kakula, ikaanza kula misoga, manake mamaiti. Korbo ikaanza dame. Kuna watu wanaingia na roho ya korbo. Watu wako na roho ya korbo mkanisa. Hawatii yenye Mungu aliwaambia wafanye. Na misio yao waliwapatia wanayaharibisha. Mungu anakupa mamwae unazitumia namna nyingine pasi uko na roho ya korbo. Mungu akakamata, aseme Nuhu akakamata, sasa tutasema njiwa kwa usemi wa hapa. Kolombe wala tuseme pigeon. Akaituma. Yoye ikaenda, ilikuwa na uaminifu. Ile ndege ikarudia na letea Nuhu liani kumuonesha kama vitu vinakuwa bie. Nuhu hakufungula mlango. Alingoya mpaka Mungu mwenyewe alifungula nini? Mlango. Wapendwa, nataka niwaambie, mtu ambaye ni mkamilifu anapasha kuwa mkamilifu, na Mungu anatulomba. Mungu yeye hana upendeleo. Hata ungekuwa nani, kama ndani ya maisha yako unapoteza ile mabitu ya kimungu ndani yako, utapata matatizo. Tuangalie mtu ya pili ambao Mungu anamuonya. Anamwambia, mie Mungu mimi natembeaga na bakamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ijapokuwa ni baba yetu wa imani, ijapokuwa ni mtu alimarke historia ya dunia, na ambaye ni baba yetu sebote wa imani, anasifiwa sana katika imani. Kuna nafasi ambapo aliingia mwere, mimi naisema erreur grave. Akasikia sauti ya mke wake kuliko kusikia sauti ya Mungu.
Ndio maana nataka nikwambie, kwa hii wakati uko unasikia sauti ya nani? Maana sauti ya Mungu pekee ndio itakubeba munjia za sawa. Tusome katika Genèse Mwanzo 17. Mwanzo 17, Genèse chapitre 17, verse yake ya kwanza. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Haleluya. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Amen. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baadaye. Nafurahia hii andiko sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Hii andiko hii inatuonesha importance ya integrite. Ukiangalia aseme lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Hallelujah. Tunasikia Biblia inasema Nuhu alitembea na Mungu. Nuhu inaanzia kusema alikuwa mwaminifu na mkamilifu, alitembea na Mungu. Hapa Mungu anatokea Abrahamu malgré histoire yenye biko na Abrahamu na parcours yenye amefanya na Abrahamu katika maisha yake. Unajua kuna watu wengi wanafikiri kama Mungu iko na upendeleo, wala Mungu kwa sababu amewatumia sana siku zilizopita, malgré baingie maerere sasa Mungu atatolerele ile maerere parce que bashazoeana bona Mungu. Mungu azoeanake na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna watu wanafikiri Mungu alishabazoea. Kama mimi Mungu anakuwa tunazoeana na Mungu, kuna vingine hata niacha tu nishatembea naye safari mrefu. Biblia inasema Mungu anamtokea Abrahamu anamwambia, tembea mbele yangu kwa ukamilifu. Marche devant ma face avec intégrité. Je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Aseme, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre, sois intègre. Maruna, kama unanisikiliza vizuri, hata hii ni recommendation, ni jambo Mungu anakuomba kwako pia. Anakuambia uwe mkamilifu. Maisha yako na yabeba namna gani? Labda kuna ahadi za Mungu amesema na we. Kuna mambo Mungu anapenda kufanya ndani ya maisha yako. Kitu inabloke Mungu ni vile uko unatembea. Jinsi unajikomporte. Maana Biblia inakuambia sois intègre, uwe mkamilifu. Kisha pale aseme, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Mais condition ya kwanza, sois intègre. Kisha mimi nitatablir alliance. Est-ce qu'il alikuwa kaifanyaka? Anataka kukonfirmer kwamba ukijidebarase na ile charge iko kuwei. Ilikuwa pale wakati gani? Wakati ile Abrahamu alikuwa amefanya makosa ya kukamata kijakazi na amemzaa Ishmaeli. Mungu alifanya periode mrefu ya silence. Wakati tunafanya etide, kumepita au moins 13 ans au moins, Mungu aparle tena na Abrahamu. Hapa ndio anamwambia sois intègre. Unajua manque ya integrite, kukosa ukamilifu ndani ya maisha yako, itazuia Mungu kutembea na wewe.
itafanya ahadi zingine za Mungu ambazo zikuwe kama zimesogezwa. Biblia inamwambia sois intègre. Bwana tusaidie sana. Amen. Marche devant ma face, et sois intègre. Kwanza tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Kisha anasema nitafanya agano na wewe. Aseme j'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Bwana pewe sifa sana. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Hapana kujikontate na Ishmaeli. Mais vision yangu mie ni kukufanya kuwa baba wa multitude. Watu wengi wamekosa integrite wakati Mungu anawaika mprocessus tu ya début ya visitation yake. Ijapokuwa mvizio ya Mungu, Mungu anapenda kutosha ndani yetu multitude. Amen. Aseme, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, pas seulement Ishmael. Mais en toi, Abraham, minaona multitude de nations. Mais sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Tembea pamoja na Mungu. Na kuomba hiyo. Na hiyo ni neno la Mungu kwako. Na uwe mkamilifu. Mtu mkamilifu ni mtu ambaye anatembea na kutimiza mapatano ya ule walipatana na yeye. Integrite takufanya uwe different. Umarke histoire ya generation yako. Mudomene yote tuko na babezo ya watu wenye biko integre. Bwana tusaidie. Mukanisa, muma entreprise, mu business. Ukitembea na ukamilifu itafungua njia kwa maisha yako. Watu watakutafuta na wengine watakufanya responsable vitu ya ile attitude yako. Ulimwengu uko na besoin ya kuona watu kama wale ambao kwa leo watu wamepoteza roho ile ya ukamilifu. Wakati Abrahamu aliona bibi yake, aliona siku zinakawia, basi mwenye aliingiza Abrahamu mwerere ni bibi. Bibi akasema nono, mimi na Mungu aliprometraka. Siku zinapita kameme. Amen. Ndio uko na promesse ya Mungu, siku zinapita. Aone kama ungejitahidi ukamate kijakazi unizalia yako batoto. Abrahamu Biblia inasema akatii sauti ya mke wake Sara. Na ndio maana Biblia inamwambia hapa sois intègre, na haiko pale tu. Mungu alimubeba hata ku circoncision juu ya kurenouveler alliance. Il fallait à circoncire kila cha naume kilikuwa mwake na yeye peke. Ili kuonesha sinye ya alliance, renouvellement ya alliance ya Mungu pamoja na Abrahamu. Bwana apewe sifa. Aseme kusisi nasema je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et te descendants après toi, selon leur génération, sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Tutasoma mkiswahili hapa 17, tunaangalia pale 17. Mwanzo tuangalie mswahili, kuna kitu naona kinakuwa kizuri sana kwa Swahili. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume
wa kwenu atatahiriwa. Mutatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, muzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako. Mzaliwa wa nyumbani kwako na mnunuliwa kwa fedha yako lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Ile ilikuwa alliance yenye Mungu alifanya na Abrahamu, kisha kumwambia atembee kwa ukamilifu mbele yake. Akamwambia na sinyi ya alliance mutakuwa circoncis. Abrahamu mwenyewe akakuwa circoncis, na Ishmaeli pala alikuwa circoncis, na Mungu anamwambia na hata baesclave watakuwa circoncis. Ndio maana kila juif alipofikisha 8 jours, 8e jour bali ba circoncis. Mesie katika nouvelle alliance Mungu anataka tuonesha mwagano jipya, circoncision yetu iko spirituelle, haiko tena charnel. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anatulomba katika maisha yetu tutembee na yeye na tuwe integre. Yawezekana umeanza poteza hiyo integrite, umezoea mambo ya Mungu. Unajua hiyo inafanya watu wengi wanaingia na kwenda polepole ndani ya njia za giza, wakifikiri ya kwamba Mungu amekubali yale mambo. Maana wengi wanapoingia ndani ya desordre wanaona Mungu awapige ile saba, nasema manake Mungu anakubali hii mambo, anakubali njia zetu. Hapana. Mungu ambaye ni Baba anatupenda na anapenda tutembee kwa uaminifu na ukamilifu, ili kwamba utukufu wake uonekane ndani ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tumefika mwisho ya kipindi cha kwanza, tutaendelesha kipindi kingine. Tumefika mwisho ya kipindi hiki cha kwanza, tutaendelesha kipindi kingine, ila tunaweza kumwambia Bwana tumesikia sauti yako. Ikiwa kuna kitu unajua inaondoa, inakufanya usitembee vizuri na Mungu, unaweza kumwambia Bwana nataka unisaidie na mimi. Nimesikia neno lako na niko tayari kutii na kutembea sawa sawa na maagizo yako. Napenda na mimi niwe integre kama wale waliotembea na wewe. Napenda kutembea na wewe. Niliwaambia juu ya kipindi cha Yusufu. Yusufu alikuwa peke yake Misri, lakini alikataa kufanya uchafu wa sharati juu ya kuogopa Mungu. Na Biblia inasema Yusufu alitembea na Mungu. Mtu akitembea na Mungu, kuna vitu atajitenga navyo juu ya kufurahisha yule Mungu. Biblia inasema kwa sababu Yusufu alitembea na Mungu, mafanikio ilifuatana na yeye. Yaani kuna mafanikio mengine utayaona tu maisha yako wakati utatembea na Mungu, maana Mungu mzima anayefanikisha atakuwa pamoja na wewe. Vita vyote viko mbele yako, atakupa ushindi. Na yua vita viko, shetani anakushambulia, lakini endelea tembea na Mungu na utaona ushindi ukiwa kwa upande wako. Tunakwenda kushukuru na kumwambia Mungu tusaidie. Kama umesikia neno lake, unaweza kuweka mikono yako juu mahali popote unapokaa hapa saa hizi. Baba, katika jina la Yesu, tumesikia neno lako, watu wako wamekusikiliza tena, na wangependa Bwana taifa lako tuko tayari kukutii. Baadhi wa wengi tumejitenga mbali na wewe, tumejitenga na njia zako. Tunahitaji tuwezeshe Bwana, tuwezeshe tuwe integre na tutembee na wewe. Fungua kila kitu kilichofunga maisha ya watu wako, kila kazi alizozifanya shetani ili kuwazuia watu wako kuingiza taifa lako ndani ya distraction. Kila anayesikiliza ujumbe huu na ameguswa kwa moyo wake, naomba ufungulivu, neema yako inayofungua ipate kufungua taifa lako. Naangusha kamba na minyororo ya shetani. Tunakataa kazi zake, vyote vilivyo vyake tunamrudishia. Tumekubali kukutii wewe Baba, kutembea na wewe, ili kwamba maisha yetu ya marke kizazi, generation ambao tuko ndani. Fanya Mungu tuwe alama, na kataa mbinu zote za giza. Asante kwa kazi umeifanya.
tunakushukuru kwa yote. Asante kugusa baba huu, mama huu, kijana, watoto hawa. Neema yako imefungua ndoa zilizovunjika, kazi zilizoharibika, magonjwa yaliyojipenya ndani ya maisha ya watu wako kwa sababu ya kusipotembea na wewe kwa uaminifu. Mungu, samehe watu wako na kuwaponya na kila matatizo yanayoletwa na shetani. Asante maana wamesikia sauti yako na wanasema katika neno lako. Unasema katika Isaya, katika malalamiko yao Bwana, ulituma neno, nalo neno likawaponya. Neno hili liponye maisha yetu, liponye wasikilizaji wote, waamini wote, kwa jina la Yesu. Asante maana uko pamoja nasi, uko Mungu mwaminifu, na utatupigania vita vyote vilivyo mbele yetu. Asante kuangusha maadui zetu chini ya miguu yetu na kuinua bendera yako ya ushindi ndani ya maisha yetu, kwa jina la Yesu. Amen.